Amembers omkhonto wesizwe masosha amsholozi masosha eMpumalanga khathalekile umuntu uphuma ukuyosebenzela i-organization. Namhlanje it's Friday. Yeah, namhlanje is Friday. Comrade, ngiyafisa ingane zakwethu nonke kulo nyaka ka-2026 siyazihlalela umsebenzi omningi wokuwina ama-elections siwawinela umkhonto wesizwe. Lokho kungasho ukuthi iy'nkinga organizational ngeke zize zibe khona, but our main focus akumele kube iy'nkinga. Our focus kumele kube ukuthi itheku liwela ezandleni zomkhonto wesizwe phansi. Kodwa kunento engifisa ukukhuluma nabafethu ukuthi kunabantu ababhizi aba-undermine i-ofisi likanobhala nabafisa izifiso zabo ukuthi bafuna ukumreduce unobhala to the level ukuthi agcineleka i-emotionally intelligent ngenxa yabo. And if once we lose emotional intelligence, we'll end up losing a political intelligence. Once we lose a political intelligence, uzokwenza ama-mistakes amaningi. Kunabantu ababhizi abamphampayo, abaphampa i-office, and lela office le-organization. And sonke sine-responsibility to protect i-office likanobhala. Also to protect u-SG wethu okhona ngaleso sikhathi e-office. Njengamanje sino-SG uDr Mncwango okuyi-responsibility yethu sonke ukumvikela ukuthi kubo bonke laba abafuna ukuthatha i-advantage nabafuna ukudukisa i-organization ngokudukisa i-office lika-SG ngokwe-information benga-succeed. Lela office akumele kube office nje lokuchachaza abantu abafuna ukuphusha ama-agendas abo, ngoba lela office linama-responsibilities amaningi okwenza sure ukuthi i-organization iyaya phambili. Ake ngikhulumele naye just ukusiza abantu abathanda inhlangano yomkhonto wesizwe. Engizwe bangisa umsindo nje engingazi ukuthi ubangisa kanjani umsindo and ubangiselani umsindo. Ngizoyichaza-ke ngezela ukuthi ubange umsindo wena one-interest yokubanga umsindo usuzwile wazi ukuthi lo msindo ubangayo umsindo ongenasidingo, umsindo ongeke uze ukusize ngalutho, umsindo ongeke uze uyithathe i-organization uyise phambili, umsindo kahle kahle nje ongayisizi ngalutho i-organization. Futhi uyabanga nje umsindo kodwa i-organization ayizobhenefitha lutho kulo msindo obangayo. Kunalento-ke yo-mobilizer. By the way, mobilizer is not a political portfolio. Asifundisane futhi asihabilisane. It's not a political portfolio. Mobilizer uyafana no-head of elections, uyafana no-party agent, uyafana no-programs and campaign are not political portfolios. This is why ungekho nje kwi-detachment ungeke uze ufike kune-portfolio ka-mobilizer makuthiwa nazi kwakhiwa i-detachment or makuthiwa kwakhiwa i-structure, ngeke uze uthole kuthiwa kuno-mobilizer. Right, mhlawumbe umlando wento yokumobilizer ikakhulu la KwaZulu-Natal yaqala ngeprovince. I-province yaKwaZulu-Natal yabona nje kunesidingo sokuthi ayibe nawo umuntu ezom-adopta ozoba umobilizer we-province. Chaza uDr Mncwango engakafiki u-SG wethu asingadlali ngaye, asingamfaki ey'ntweni angahlangani nazo. Okuthe uma ngabe kuhamba kwesikhathi wafika wabona i-potential ku-comrade, wathi no, asikwazi ukuthi i-potential nje inga-ignorwa. Wathi uComrade akeze wasengena
ku-national mobilizer. Futhi i-national i-adopthe umobilizer wayo ka-national, i-province ya-adoptha u-provincial mobilizer wayo we-province, i-region yaseThekwini i-adopthe umobilizer wayo we-region yaseThekwini. Into ezokwenzeka nakumazone, amazone azo-adoptha umobilizer wawo wamazone, ama-ward, ama-VD, ngoba sine-interest yokuthi umsebenzi awuqhubeke uye phambili ungami endaweni eyodwa. So for the fact ukuthi umobilizer is not a political portfolio, akunayo imandate yoku-appoint, akuhambe ku-appoint lelo officer li-appoint, liyapresentelwa kuthiwa la KwaZulu Natal siyakupresentela nangu comrade esinaye owumobilizer, la eThekwini region nangu comrade esinaye owumobilizer, ezonini i-region njengoba sinawo u-head of mobilizer okugcina Dlamini, amazone azopresenta ukuthi hayi kwethu siyanikeza sizone ukuthi nangu mobilizer wethu wezone, qhubeke njalo kuye phambili. So musana ukuganga comrade, musana ukuganga, nifune nje ukudidisa ama-comrade asebenzayo, futhi bese nifuna ukulokhu niyofaka u-SG lezi zinto zenu kulama agenda zenu. SG akahlangani nalo msindo niwenzayo, vele simvikele, ningamfaki u-SG lezi zinto zenu. Sidlule futhi lapho umobilizer, ake ngingathi nje umobilizer, ake ngithi nje i-comrade elinikwe i-task ku-national liyazi ukuthi kumele lithole abantu phela elizo-communicate nabo ngokwe-office yalo i-comrade kuma-province. Uma utaskwe ku-national kumele uthole abantu abangezansi kwakho okuzoba abantu abakuma-province, hhayi ujomba ama-province uye kuma-region, ujomba ama-region uye kuma-zone. Hhayi, ukudisrespecta lokho, ukungahloniphi. Hlonipha abantu ababekiwe laphaya, hlonipha abaholi be-organization. Uma nje noma ubani otaskwe ku-national uyazi ukuthi uzofuna abantu abazoba phansi kwe-office lakhe abazoba kuma-province. Kanjalo nakuma-province, abakuma-province bazofuna abantu abazoba ngaphansi kwama-office laba abakuwona abakuma-regions. Thina nje ngenkulu inhlonipho, okay, ke ngiqale nje laphana ku-national, sinayo nje i-comrade lethu u-comrade uBonkosi Khanyile, u-national mobilizer. Engicabanga ukuthi ama-responsibilities akhe ukwenza sure ukuthi ama-province onke anabo o-provincial mobilizer. Ngeke ajombe kuma-region, ngeke ajombe kuma-zone, no. Laba abakuma-province bazoya kuma-region, bokwenza sure ukuthi ama-region bakhona o-mobilizer. Ngeke ubafice emawadini besuka kwi-province sebewuchachaza emawadini, ngeke yenzeke kanjalo. So iyekani nje umsindo comrade, sidingeka kuma-VD siyosebenza, sidingeka kuma-VD sobhalisela abantu so-register abantu ukuvota online. Sidinga ukuba visible kuma-VDs ethu ngoba ila esowina khona ama-elections, hhayi lento yokugcwala ko-WhatsApp, sande ko-WhatsApp sikhulume yonke into, uyikhuzile lento uncamalala. Nami-ke ngiyakhuza, musana ukuganga comrade, asambeni nje sosebenza, samukele futhi ukulidwa. Hhayi uma ungafuni ukulidwa ngeke sikuphoxe ngenkani, kodwa-ke sizolokhu sikudlulisela-ke le information ukuthi nansi into eyenziwayo, nansi into eyenzakalayo. Sungayibangela-ke umsindo-ke ngoba une-energy yokubanga umsindo, awunayo i-energy yokuyosebenza. La eThekwini region sino-mobilizer okugcina Dlamini, amazone asazomnika from kumazone, namazone asazobacela from emawadini, sibe no-mobilizer nje ngokumeleleka kwetheku lonke ngendlela eqondile organizationally. Ngibonge, danko.